Ćao svima, evo nas u novom videu. Danas ćemo se baviti takođe jednom od legendi svetske kinematografije, malo raniji period, da kažem, u odnosu na ove teme koje smo obrađivali u prethodnom periodu. U pitanju je Fritz Lang. Fritz Lang je rođen u Beču 1890. godine, a preminuo je na Beverly Hillsu u Sjedinim Američkim Državama 1976. godine. Njegovo pravo ime je bilo Friedrich Anton Lang i naravno on je bio slavni reditelj i jedan od najpoznatijih emigranata nemačkog ekspresionizma u Americi. Mnogi njegovi filmovi su danas priznati klasici, naravno on u svom opusu ima dva perioda, period dok je bio u Nemačkoj i period naravno da počinje da stvara u Sjedinim Američkim Državama. Kao što sam i rekao, Lang se rodio u Beču kao dete Antona Langa, koji je bio arhitekta i menadžer za konstrukcijsku kompaniju u to vreme. On je bio inače njihov drugi sin. Njegovi roditelji su naravno bili katolici i nakon završetka škole i osnove nekog obrazovanja on se upisuje u tehničku školu, naravno na nagovor oca i pod uticajem svog oca koji se inače bavio arhitekturom. Međutim, naravno, uvidevši da jednostavno to nije za njega i da ga interesuju druge stvari, on nakon toga studira umetnost i nakon završetka studija umetnosti, ono što, da kažem, utiče na njegov dalji rad, 1910. godine odlazi na jedno veliko proputovanje Evropom i svetom. U tom periodu on je obišao veoma veliki broj država po Evropi, Africi, Aziji i Tihom okeanu. Naravno, tu je pokupio mnogo iskustva koje će kasnije uspeti da nekako pretoči i u svoje filmove. Izbijanjem Prvog svetskog rata, on naravno je primljen u vojsku i borio se na frontu Rusije i čak se borio jedno vreme i u Rumuniji. Naravno, u Prvom svetskom ratu je ranjavan 3 puta i prilikom oporavka od svakog tog ranjavanja on je koristio to vreme da bi pisao svoje ideje za scenarije. Nakon završetka Prvog svetskog rata on se zapošljavao u studiju UFA, koji je u to vreme bio najveći nemački filmski studio, naravno kontrolisan od strane države, i počinje da radi kao reditelj u Nemačkoj, znači spajajući popularne žanrove sa ekspresionizmom. Njegov inače prvi film je bio Habeltod iz 1919. godine, a 1920. godine, kada je imao 30 godina, sreće svoju, da kažem, buduću suprugu i glumicu Theo von Harbour. Oni su zajedno napisali scenarije za filmove Dr. Mabuse, Nibelungs i slavni film Metropolis i njihov prvi zvučni film M, koji je inače bio thriller o serijskom ubici dece. 1934. godine Josef Goebbels nudi da postane direktor i praktično glavni i odgovorni urednik filmskog studija UFA. Uprkos tome što je njegov film Testament Dr. Mabusea bio je inače zabranjen u Nemačkoj zbog paralela glavnog negativca sa Hitlerom. On je na taj način kritikovao Hitlerov režim. Lang izvodi tu jednu, da kažem, akrobaciju, pristaje pred Goebbelsom da postane glavni i odgovorni urednik, međutim sledećeg dana on beži u Pariz. Naravno, svojim begom u Pariz on prekida bilo kakve veze sa nacistima i sa uopšte Nemačkom u to vreme i na taj način se distancira od nacističkog režima. Naravno, tokom njegovog rada u studiju UFA, kao i mnogi reditelji koji su radili za studio UFA u to vreme, bio je primoran da radi projekte koji su podržavali naciste i koji su podržavali, da kažem, režim Adolfa Hitlera, i kasnije su čak i snimali, mnogi od njih su i snimali ratne promotivne filmove koji su jednostavno rađeni da bi podržali
moral nemačkog naroda i nemačke vojske. Lang iz Pariza naravno odlazi u Hollywood i tu počinje njegova američka karijera. Ono što je takođe zanimljivo reći da njegova supruga ostaje u Nemačkoj i čak prilično sarađuje sa nacistima na mnogim projektima i podržava nacističku vladu u to vreme. U njegovom, da kažem, hollywoodskom periodu, to jest američkom periodu, on se pridružuje prestižnom studiju MGM i režira hvaljenu dramu Bess, u kojoj je glumio Spencer Tracy. Narednih 21 godinu on je snimio tačno 21 film za 21 godinu. Međutim, podelio je dosta kritiku, jer kritika nekako nije prihvatila taj njegov američki period. Jednostavno, filmovi iz tog perioda kritičari ih nisu prihvatili kao oni projekti koje je radio u Nemačkoj. Mnogi su mu usporavali